Welcome again, Shakuru ugarutse nanone. Mbazaniye iki uyu munsi? Mbazaniye filime eshanu zimeze gute? Ibihinde bitanu bimwe twita ngo ni ibya action. Kenshi bikunda gukorerwa mu ba Telugu cyangwa se Tamil, bamwe bafite ubwanwa bwo hejuru. Murabazi harimo bariya nyine ba Prabhas na Hrithik Roshan bagiye bazikora. Ku mwanya wa gatanu turasanga filime yitwa Ego. Ego ni filime yasobanuwe na Rocky. Ikaba ifite igice cya mbere, ikaba ifite part 2 izasohoka mu mwaka wa 2025 n'ejo bundi. Ego rero ivuga ku mugabo aba yarahinduye n'inkuru y'umukobwa ariko aba ameze nk'ikihebe kuko iwe aba yarashyizeho ngo danger d'amour, hano no harengura apfa. Umugabo rero ahangana na leta yose agerageza kurinda iwe, arinda n'ubusugire bw'ahantu aba yituriye. Filime ni nziza, bagera kuri website ukayireba, yasobanuwe na Rocky, irahari Kirundi n'Ikinyarwanda. Ku mwanya wa kane turahasanga ikirera. Ku mwanya wa kane turahasanga igihinde cyitwa Fighter. Fighter ni igihinde cya Hrithik Roshan cyangwa se umwe muzi muri Krish. Yagukineye filime nyinshi cyane. Yagukineye Krish rimwe, agukinira Krish igice cya kabiri, Krish gatatu, agukinira iyo bita Kabona byari he. Yagarutse muri Fighter. Fighter rero baba batwara indege, barimo umukobwa papa yaravuze ko yarumbije ko yarabyaye umukobwa, ariko umwana aramukosora. Akajya gutabara muri Pakistan batwaye indege iri kumwe na Hrithik Roshan. Filime nziza rero yaciye duhigo hirya no hino, wagera kuri website ukayireba ukenjoyinga n'umuryango wawe. Ku mwanya wa gatatu turasanga iki? Ku mwanya wa gatatu turasanga filime yitwa Pushpa. Pushpa ni filime y'umuhungu aba yiyumva nta muboss aba atinya, nta muboss n'umwe aba atinya, aba yumva arenze gusa nta kintu waza umubwira. Noneho ariko ikibazo aba afite aba ari umukene, aba ari umuyede ariko aba yihagararaho. Afata umwanzuro wo kujya gushaka akazi, akajya gushaka akazi ahantu baba bagurisha ibiti. Ibyo biti leta barabihagurukiye kubera ko ngo ni ibiti bitukura, biba birenze, biba bigurishwa, biba bituruka mu mashyamba y'Ubuhinde gusa n'ahandi hantu biba bibarizwa. Umutipe rero afata umwanzuro wo kujya kwaka akazi muri ibyo biti. Polisi yatera abandi bakirukanka agafata bya biti akabihisha, nawe akaza polisi ikamufunga ariko nta kizi ibiti bifite. Aba boss rero ba nyiri ibyo biti babona ko uwo nguwo ahubwo ari umukozi bakabaye bakoresha, kuko uburyo abahisha iyo modoka ntabwo buba busanzwe. Ahinduka umuboss rero nawe agatangira gukora nabo bakaba bagurisha ibiti. Iratangira umuyede akagenda agakira. Nyuma haza kuza umupolisi utarya ruswa warakaye akamusebya. Pushpa rero nayo ifite igice cya kabiri kizasohoka mu myaka iri imbere, ntabwo tuzi itariki neza, ariko ushaka kugera kuri website ukaba ureba icyo gice cya mbere. Filime nziza, filime iza ku mwanya wa gatatu ntabwo iba yoroshye. Jyaho enjoying, hariho n'izindi filime nyinshi, cartoon, action n'izindi nyinshi zitandukanye. Ubu turi mu bindi bitanu bimwe twita ngo ni ibya action Indian movie. Ku mwanya wa kabiri turasanga filime yitwa Tiger igice cya gatatu. Igice cya gatatu yasobanuwe na Rocky, ifite igice cya mbere cyitwa Tiger Zinda Hai. Ku mwanya wa mbere turasanga filime yitwa ngiki, turasanga filime yitwa Salari yo nta bintu byinshi nyivugaho kuko yaciye uduhigo twinshi hirya no hino. Salari yaciye uduhigo twinshi hirya no hino kuko nicyo gihinde mu mwaka wa 2024 cyinjiza amafaranga menshi ku munsi wa mbere wacyo cyasohotseho. Hari ukuntu basohora filime bagahita bayistreaming. Uwo munsi wa mbere igistreamingo cyinjiza $13 million y'Amerika. Ntabwo byari byagabayeho muri filime z'ibindi zose zabayeho. Salari yarabikoze. Salari rero ni filime y'igihinde umuhungu aba atarwana, yaranze kurwana kubera ko arwanye rimwe gusa yica abantu benshi cyane kuko abahangana n'igisirikare. Abafite umushuti we atumiza abafite umuryango bari guhatanira kuyobora ubwo bwami bwabo. None bakavuga ati mwese muhawe iminsi byo gutumiza abantu bazabafasha kurwana. Uwo muhungu rero abafite abavandimwe bakabwira ati tubaye igihe cyo gutumiza igisirikare cyangwa se ingabo zabafasha kurwana. Uwo mushuti we agatumiza uwo nguwo twita nk'ari Salari, akaba ari watumiza wenyine. Araza akarwana agahangana n'icyo gisirikare cyose abandi baba batumije, aba ari ibisirikare byinshi cyane ariko arabica bose akabamara, akamufasha kwegukana intebe y'ubwami. Gusa at the end basanga n'abakomoka mu miryango ahubwo ari ukaba yarabivuyemo akigendera. Ushaka kumenya inkuru yose ukuntu byagenze, gera kuri website urebe. Ni website n'ayindi ni
www.oshakurfilms.com kubasha gustreaminga na famille yawe mukenjoyinga. Bafitiye bonus ya filime yitwa RR. RR ni filime nziza cyane ya action yasohotse mu mwaka wa 2022. Yaciye uduhigo ko niyo filime ya gatatu yinjije amafaranga menshi mu Buhinde, ikaba filime ya kabiri yinjije amafaranga menshi mu bo bita ngo abatamiri, bari abantu bafite ubwanwa bwo hejuru. Ikaba filime ya mbere yinjiza amafaranga menshi mu mwaka wa 2022. Ikaba filime ya mbere yinjije amafaranga menshi mu mwaka wa 2022 y'Igihinde, ariko kuko hari izindi ziba zirenze zagiye zisohoka ariko mu Buhinde niyo ya mbere, kandi urabizi ko mu Buhinde filime ari umuco. Thank you again. Shakur, ugize ikibazo watwandikira muri comment turasubiza vuba byihuse. Nimero yacu nta yindi 83 216 ushaka kutwandikira cyangwa se ukaduhamagara. Ari na filime wabuze mu mashusho meza tuba tuzifite. Thank you so much. God bless you. Ukomeze kugira umunsi mwiza urimo amafaranga. Ciao.